Oyingcwele kukhona into azoyenza ezimpilweni zabantu namhlanje khona la. Akubonke Nkosi. Hallelujah. Bengicela nobethele umuncu weSunday school. Yes, akhona ibuhlungu njengokuthi abantu bafeyile ukukhesha ixesha lokuvizitelwa, ukungazi ixesha, ukungazi timing kaThixo. Ndithi laa nto leyibhadi yabona, ngoba uIsrayeli wamisisha ixesha lokuthini, lokuvizitela. Abonke Nkosi. Ngoku lusahamba emva usalindele uMesaya, wafika kodwa bagetsha ntoni ixesha. Bazoendapha ngoku nabesithi phaka ngexesha elirongo, ngexesha le-tribulation. Abacane mamelanga ave kubalulekile ukuthi kube ngumhlaba alright mamusifunda. Ukuthi ube ngumhlaba alright, laa nto neyixhomekeke kuwe. Uye kuthi usendlini kaThixo ube ligodololo. Kufuneka kufane nesponge esi-ready to absorb water. Yabonke Nkosi. Uzokwenzani la xa uzothi sowulapha ufike uqinile? Wayiphithi ixesha lakho uze la kanti uzophinde. Xa usala uzotya, kugcwaliswa kangangendlela oxabise ngayo. Ngoku nathamisa kangangoko. Hallelujah. Pega. Lixesha lokuthi i-kingdom idubule namhlanje ezimpilweni zabantu. Okanye namhlanje size kwi-funeral yokungcwaba i-religion. Olu suku olu lamiswa nguThixo before the foundation of the world. Olu suku alosuku nje. Inyanga ezingaphi le? Yeke. Inyanga ezingaphi le? Inyanga ezingaphi le? Idate yintoni? U-10 yinamba ye-kingdom. U-10 yinamba yentoni? Ye-kingdom. That is why uJesu esenza umzekelo wentombi ezilishumi. That is why. Wenza umzekelo yetalente ezingaphi? Ezilishumi. 10. Kungoba u-10 inamba yentoni? Ye-kingdom. Namhlanje lilanga elispecial ukuthi izalwe i-kingdom. Le ndaba ye-number 10 yachileka. Zange ichileke kwi-Old Testament, yachileka
indoda ine-faith name okhathasha. U-Abraham wachilekelwa ngu-10. Abonke amakhosi. U-10 inamba ye-kingdom. Yabhaqa le nto nangabantu bebhola, abantu abangakholwa bayibhaqa ukuthi unamba 10 inamba yase bheka umdlali webhola odumileyo ekuthiwa nguPele wanikezwa ukuthi abe yi-king. Nangoku usayi-king yentoni yesoka. Abonke amakhosi. Wabe senikezwa official iskipper esingunamba 10. Unamba 10 inamba ye-kingdom. Unamba 10 inamba yokubhalansa kwezinto. Unamba 10 inamba yokuphelelisa. Hallelujah. Hallelujah. Wena kwakho ibaredi. Ngomoya ngcwele uzobumvala. Abonke amakhosi. Uzobefaka uthende enhliziyweni. Hallelujah. Hallelujah. But kufuneke udeliswe okanye kungcwatywe i-religion. Intoni? I-religion. I-religion yi-enemy ye-kingdom. I-religion i-opposer i-kingdom. I-religion ezani opposer no intoni i-religion. Uyabona ke uma uthetha umehluko phakathi kwe-religion ne-kingdom, akho lula ukuthi ityhileke ebantwini. Why? Kungoba kulike kwehlulwa amanzi kumanzi. Kwehlulwa amanzi kumanzi. Uzothi hayibo amanzi afana namanye kodwa kuJehova wehlula amanzi kumanzi. Wakwehlula amanzi kumanzi. Wakwehlula amanzi kumanzi. Wakwehlula amanzi kumanzi. Namhlanje uzokwehlulwa amanzi kumanzi. Already. Kwehlula ntoni? Amanzi. Ngoba i-religion ihlakaniphe kakhulu. Spirit namhlanje kwenziwa i-operation ukuthi kwehlulwe the spirit of religion. Lapha kuwe kufuneka ube ne-kingdom. Yabonke baba bami, lezinto lezi ayizo zabantu bonke, zinto zabantu abomileyo. Uma ungumanga uzofika
ngoba even uJesu bake bathi abanye behamba naye, kwenza umuntu owomileyo, kwenza umuntu omileyo, umuntu ozazi uba ufuna ntoni. Waqonda ukuthi akudingeki noba ndingaya ndiye straight phakuye, kodwa ngaba ndichukumise umququmbelo wengubo. Abantu Nkosi, chukumisa ntoni? Umququmbelo. Kanti ngokuchukumisa umququmbelo uthinte uJesu qolo. Nokuthinta umququmbelo wenzani? Uthinte uJesu qolo. Uthinte umququmbelo ifaith yakhe. Uthi uJesu kubani onthintileyo? Kubani la undichukumisileyo? Bathi abantu abangazi bathi usazi nje ukuthi baninzi abantu. Abantu Nkosi, uthetha ukuthini? Abantu Nkosi, abayi-understandi abantu abafikelele erufini aba-understandi. Kanti uJesu uyacommunicate nale ntombazane nethombe legazi. Wemu Jesu, wathi ubani onthintileyo? Ubani onthintileyo? Abantu abafike erufini bathi usazi nje ukuthi abantu baninzi. Ingathi uthi uJesu nina nazi abantu bandigila nje, bandigila, kodwa lo akandigilanga. Uthathe into ayifunayo. Akandigili nje, uthathe into ayifunayo. Unqano, umuntu onqaniweyo. Wathi uJesu ngelinye ilanga, uma kukhona onqaniweyo makeze azosela. Abantu bangabecela usela amanzi, kanti uyazi uJesu ukuthi untoni. Bakhona onqaniweyo makaze azosela.